May pabengi Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyu'i Justin Dizon. Arani na po rin mga regular balita ang yaning Miyerkules, September 27, 2023. Rehabilitation Project king Guagua Public Market, posible na kanong palub king private-public partnership ning local government unit. Chinese national king Angeles City, mera kapya pauli na ning robbery, ampong extortion. Pega na ka na ning SSS kareng 15 delinquent employers keng Pampanga at Bulacan, bayaran ing karelang obligasyon kareng talapagobra. Kabalen, maragulya pamurin kanong amon kareng talaturo ing pamagsilbi keng eleksyon. At kabalentamong deboto ng Mama Mary, sisikat yang eni, pauli ning kayang pamangawang mga santing a Rosario. Ongoing ya po ing mararapat rehabilitation project king palengke ning Guagua, Pampanga at agpangpo kang Mayor Tonton Torres, metong kareng kayang pag-aralan ngeni ing palubne ing proyekto king public-private partnership bang lakwasyang misamas ing pasilidad. Mamalitayay Paulo G. Santos. Di siya ning CLTV 36 News na magtinda nga rin king gilid ning dalan siping ning Guagua Public Market anyang ugto na ning Martes, September 26. Ongoing ya kasi ing rehabilitation project king may sabing palengke. Kamusta po yung palengke ngayon? Magagawa yung lalo po kasabi yun? Ay, matsura po matumal, alang sasali. Kasi gagawan din po yung palengke. Po, makakalat po yung manyali, alang sasali halos. Eno man kanu sasalangsang de magtinda king pamanyamas king palengke. Dapot mapilan kanu karela ing migaga na kaking pamagtas ning renta. Opo, pabulpuke kami. Kaya mo, letang babayaran, may potang mayari. Baka po mitas na. Pota po, may agyo. Okay kami mo po kayo ni, masanting niya po. Kita po kasing dating permit me, kaya niyang kami kabila, pa rin po eh. Ako po, balo nung next year. Magkano yung pinang dati yun? Kaya po, tsami kitsa pong 11, 12, makanyan. Ngayon po yung balo ng mitas o? Opo, kasi po by next year. Pero po rin ticket, ayla naman po rin ticket me. Magkano po yung ticket yun? Per day po yung ticket mo? Opo. Bawat po pwesto, 30. Per day po? Opo. Ngayon naman po mitas? Sabi ra po next year, 15 na lang. Agpangkang Mayor Tonton Torres, metong yakareng infrastructure project a priority na ning kayang administrasyon ing rehabilitation king palengke. Suportado na kanu ini ning Kapitolyo at ning Segunda Distrito, kapamilatan na ning DPWH. At uli na ning maragula potensyal akakit na kanu reng investor king lugar, pag-arala nek murin kanung Torres, ipalub ne kanu ing proyekto lalam na ning public-private partnership. So kami maswerte kami that we are able to allocate funds ngayon kaya kaming palengke na mas sacrifice ng alimang programa. So instead of mag-duplicate la din ng alimang programa, nung detang po-provide the gov, di nanay, ang po di mama, ang po di ko Mikey, yung gagawan mi naman, that kumbaga, pisopan-sopan mila, niyang ini, mididena niyang atensyon ng palengke. Actually, atin ng mega padalang letter of intent kaya katamong yan So kasalukuyan natin tamong upcoming PPP program ganyan, PPP project yung kaya katamong palengke kan. Samantala, man kanu dapat migaga na ka reng magtinda king pisasabyan na renta king palengke. So kami gawami mo sa masantala ding pestudo kaibat na nita ito kita ya itang market code tamo ne itang rentals kareng stalls nung manakitan naman I'm sure naman they are willing to share itang karelang panakitan ken balenta mo as long as kaming objective manakitan la pa. Agbangking Torres, mika budget ya kaya pamilatanan ning provincial government ning Pampanga ing rehabilitation project king Guagua Public Market. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.
Kaya ngaliwa naman pong balita, maragulya pa mo rin kanong amon para kareng talaturo. Ing pamagsilbi king eleksyon, lakwas na nung mapali po ing pisasabiyang politika king karelang lugal. Kaya naman makisabi la po, miragdagan lasana kano ing karelang tatanggapan, bang atong basa naman ing karelang sakripisyo. Mamalitaya po, Iliana Canilaw. Metong yakareng talaturo ang magsilbi king eleksyon ing MAPE at Social Science Teacher ken Pampanga High School ay Gregorio Bugayong. Tubuyang Baguio City dapat may gitna ang 20 banwang manok nangan Keti Pampanga. Siguro it's also our responsibility na as a teacher na ito yung ano yun natin service-oriented tayo. So we serve the people. So ang kinaganda kasi dito na tinatap nila yung mga teachers, may tiwala pa sila sa mga teachers. So far yun ang profession na inaano nila. So yun yung mga tinatap nila. Kwento na keng CLTV 36 News, biro ipagal-akaray lang daranasan pa siya mag-duty la balang alalan. Migaga nakala naman kanu para keng karelang kaligtasan, lakos na nung mapali ing pisasabiyang politika keng karelang lugal. Yung mga watcher. No, so, alam mo naman dito sa atin, yung bang hindi pa tapos ang bilangan pero feeling so it's a little bit intimidating na parang nandito sila. They're rooting for itong candidate na to. So pag naano doon, medyo gano'n yun. Agpangking Comelec, manikwalang 10,000 pesos din teachers ang mag-duty bilang electoral chairperson kay ang barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Kabang 9,000 pesos naman karang board members. Maliban sa may monetary aspect, meron rin tinatawag natin yung service credit. Sa service credit kasi yon very important. Kasi yon in case na may ganun ka na, ipon mo yon, time would come that is convertible to cash pag nag-retire ka. Well, yung dito sa government natin, usually kung ano yung nararapat dapat na para sa teachers. Kasi kung minsan, hindi lang isang araw yan eh. Agpangkang Vilma Liao, ing Secretary General ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT Central Luzon, man mandatory kareng mestra ing pamagserbisyo king eleksyon. Before kasi parang mandatory siya, no? Pero ngayon kasi voluntary na lang siya. So, kung tatanungin nyo kami sa process kung paano pagkuha ng mga electoral boards, ino-open namin yan sa grupo. Let's say, may mga avenue kami for discussion, no? So, binubuksan namin yan doon. O sino ang gustong mag-serve. So, kung may nakuha po kami at kulang pa, lalabas po kami, pupunta kami ng private school at maghahanap din po kami para makompleto yung listahan ng electoral boards. So, ganun po siya. Samantala, aminado naman ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Region 3, ang maragulyang amon kareng mestra at mestra ng eleksyon, lakwas na ingking barangay at sangguniang kabataan. Kakaiba talaga sa mga guro nating nagse-serve pagdating sa barangay and SK election. Kakaiba talaga at malaking hamon sa kanila itong pagse-serve sa mga barangay at saka SK. Kahit naman ang COMELEC, lagi nilang sinasabi na mas mainit yung sitwasyon kapag ganito ang panahon ng eleksyon sa barangay dahil nandyan lang yun magkakapatid, magkakaibigan. So yung talagang kainitan sa eleksyon dito nararanasan ng ating mga guro. Kaya naman makisabi la amiragdagan sana kano yung karelang tatanggapan, bang atong basan yung karelang sakripisyo. Kaya nga, yung tinindigan natin mula sa simula ay dagdagan yung mga allowances ng ating mga guro sa ganitong panahon ng eleksyon at talagang ibigay yung tamang asiste sa ating mga guro na magse-serve dahil hindi po masusukat yung kanilang ibibigay na sakripisyo, yung kanilang ibibigay na kasipagan sa ganitong panahon ng barangay election. Samantala, kasalungsungan pa yung consolidation ng Department of Education o DepEd Region 3, kareng bilang dareng mestra mag-duty keng BSKE 2023 Keti Pampanga at Central Luzon. King datos na ng Pampanga High School, may git 140 teachers na rin mag-serve keng syudad na ni San Fernando at ating 543 clustered precincts at 36 voting centers. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Mimiyaya pong notice ng Social Security System o SSS Central Luzon o Luzon Central 2 Division kareng 15 delinquent employers king Pampanga Ampong Bulacan. Kapamilatan po inining karelang Run After Contribution Evaders o RACE Operation.
agpangpuking ahensya at wala kanong klase ring delinquenting employer ne. Apin po ding mamayad contributions ang poretang unregistered o po pakarehistro. Kareng 15 employer sa Pintalanda, king syudad ning Mabalacat, ang pong San Jose del Monte, king Bulacan, 14 laring kapag-remit contributions kareng karelang empleyado kabang metong ingin naman po makarehistro. Pauli na po niti, midinan lang 15 aldo. Reng employer areni, bang makipag-coordinate king SSS, dikil king pamag-settle ning karelang delinquencies. Balyari naman kanong makisabi ang pong mag-apply, keta pong condonation program ning SSS nung bisa lang manikwang flexible payment terms. 7 million pesos ang target ng kolekta ng SSS, kareng 15 delinquent employers. Samantala, may paganakane man po ng SSS kareng empleyado, abantendang masalese nung gusto lang may babaldugan ding karelang SSS contributions. Kabalene, ako po mama ko, magbalik ya ing balen at balita.
Magbalik ya po ing Balen at balita. Kabalen, balaos pa muni ka nung raranasan ngening problema. Kita pong ausandang classroom shortage. At bang midinang solusyon naman ini, sasaok ne po yung Kapitolyo kay pamagpatalakad. Karen pong classroom, nandin po labilang 3 classrooms din karelang tinurn over. Kini po king Balen ning Guagua. Ayun po yung report. Manatiling amon para king sektor ng edukasyon ng kakulangan kareng classrooms. Keti king Central Luzon, ating 11,741 na shortage kareng classrooms ngayon 2023, base king datos na ng Department of Education o DepEd. Bang makasawap kanukeng problemang iti, balaw siyang patalakad classrooms in provincial government ng Pampanga kareng miyayaliwang public schools keti probinsya. Ay under ng provincial government sa panunungkulan ng ating Governor Dennis Delta Pineda at syempre si Nanay na mga kasama po namin board members. Although hindi nating responsibilidad ang pagpapatayo ng mga eskwelahan, pero sa school board natin, sisiguraduhin natin na talagang mapapakinabangan to ng mga estudyante. Labilang 3 classrooms dahil tinurn over na ng Kapitolyo kareng 3 eskwela king Guagua ngayon Miyerkules September 27, apen muna ng board member Mylene Pineda Cayabyab. 4 kareng classrooms dahil ang Chuking Natividad High School at lukang San Juan Nepomuceno Elementary School at 6 naman king San Antonio Integrated School. Gusto natin maging komportable ang kanilang pag-aaral kasi kaya natin pinagagawa itong mga eskwelahan kasi gusto natin maging maganda ang resulta ng kanilang pag-aaral, ng kanilang mga grades, ang kanilang future. Maragol naman pasalamat din school heads uling Medina lakan ng pansin din karalang kapag nasan. Ito pong dating building Kenny, inyala pa pong President Ferdinand Marcos. 5 years na pong magagamit, then pepa mika demolition tamo po request king division, uling dilapidated no po, po safe para mag-stay la po rin anak king magklase. Maraming salamat po sa tulong na binigay niyo sa school, lalong-lalo na po sa ating mga bata. Malaking tulong po ito at wala nang dahilan para hindi nila abutin yung mga pangarap po nila. Pinabilina na numang Guagua Mayor Tonton Torres din kay nakan at sa masandaking karelang pamag-aral. Siguro ini masanting yang ehemplo na imbinyan na ng katamong provincial government at siyempre bilang kapalit kaning masanting programa at proyektong binyan ng katamong provincial government, ingi palit na sana ng katamong kayanakan itang kasipagan na kay pamag-aral para naman aso pandalarin ng karelang pamilya kayari da kay karelang pamag-aral. Kayabe JM De Jesus, ako ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kingaliwa naman pong balita, midina niya pong galal, Angeles City Social Welfare and Development Officer Edna Duaso, antimong metong kareng most outstanding social worker keti po kayong Pilipinas. May katanggap yung medal, ang pong plaque of recognition, ibad king Philippine Association of Social Workers Incorporated, Duaso, anya pong September 22. Agpang po kang Duaso, ikit ne ing tune saya, king kayang obra. Binanggit na laring Duaso ring pamiyabe at pamanyawap da ring staff naning CSWDO at key offices. Ana pa, ing tiwala da ring ang ilenyo, ang po ning administrasyon na pong Mayor Pogi Lazatin, ing may kasaup kayang akwa ing tagumpeng ini. Proud naman kanu, Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., king achievement ng Duaso. Kaya aliwa naman pong balita, merakapya po ing metong Chinese national kay Angeles City, pauli na yung kasong robbery, ang pong extortion, milyari po niyang Lunes, September 25. Base king impormasyon, iba't king Police Regional Office 3, may report ya kareng police ing biktima. Metong mo namang Chinese national,
Tungkol keng pamanyawan ng 100,000 pesos ning suspect, bang isubli, ini pong kayang mababati nga cellphone. Pauli na niti, may daon la pong entrapment operation deng pulis at keni dane arakap ing suspect. May daluma na pong kaso. Kabalene, ako po mama ko, dakal pa balita, king kaya kaming pamagbalik.
Magbalik ya po ing balen at balita kabalen pakibaluan tala pa mo ring schedule daring may aliwang power interruption ketiking Labuad Kapampangan. Hindi po kabalen keng Webis o bukas na September 28 alas 10 na ningabak hanggang alas 3 tinggat panapon brown out po keng Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Pauli na po itang pamag-install ng transformer ning Pelco 2. Alam mo naman pong kuryente, bukas aldoning Huwebes, September 28, kini pong portion ning Sapang Biabas, king Mabalacat City. Alas 9 ning abak hanggang alas 4 ning gat panapon yan kabalen. Uling palitan de kano itang mesirang cut out. Apektado mo naman po keng brownout ayan. Ini pong Santa Lucia Barrio, keng Magalang, Pampanga. Bukas po yan, Huwebes, alas 9 ning abak hanggang alas 4 ning gat panapon. At ini po kabalen, September 29 naman po ini, king aldoning Biyernes, alas 9 na ning abak hanggang alas 4 ning gat panapon. Pag sadyan nyo na po, mamag-charge na ko pong cellphone, kening Barangay Mawakat, king Balening, Florida Blanca, Pampanga. At pauli na po nitang maintenance works at pamaglinis ng linya ning Pelco 2. Pasibaywan kepo, alas 9 hanggang alas 4 ning gat panapon. Keng Biyernes, kempong Barangay Mawakat, Florida Blanca, Pampanga, alapong kuryente. Keng aliwa naman pong balita ala kanong shortage keng supply daring asan keti po keng Central Luzon. Ini po yung masayang pisyag ning Bureau of Fisheries and Aquatic Resources keng culminating activity ning 60th Fish Conservation Week keti po keng Region 3. Almen tayo po yung report. Naging matagumpay daw ang pagdiriwang ng 60th Fish Conservation Week sa Central Luzon. Ito ang pinahayag ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR Region 3, Director Willie Cruz ay sinagawang culminating activity ng ahensya sa syudad ng San Fernando, Pampanga nitong Miyerkules, September 27. Napakaganda po yung ating Fish Conservation Week na ginawa. At of course, sinimulan po ito ng nakarang linggo ng mga yung ating cook fest, meron po tayong patimpalak din sa mga photo contest, meron din tayong sa vlog. And of course, yung ating activities like yung mga trainings at yung pagbibigay po ng mga similya ng isda, pati na rin po yung mga pagbibigay ng mga gamitan. At lalong-lalo po doon sa dalawang project na bagong project natin, yung National Bangus Development Program at yung ating Salt Industry Development Program. Binigyang parangal sa natunang aktibidad ang iba't ibang stakeholders sa katuwang ng BIFAR Region 3 sa pagpapanatili ng kasiglahan ng fishery sector sa Central Luzon. Kabilang narito ang mga local government unit, private sectors, growers, feed millers, maging ang mga aquatic law enforcer at iba pa. Anti po ang pagbibigay ng pagpapahalaga sa ating mga partners dahil sa totoo lang po, ang BIFAR naman po bilang agency ay more on policies and some technical considerations. But ang gumagalaw po talaga sa sektor, itong mga private sectors na ito. Dahil din sa pakikipagtulungan sa iba't ibang grupo, ipinagmamalaki ng BIFAR Region 3 na naungunang rehiyon pagdating sa aquaculture commodities. We are the top region producer ng ating mga aquaculture commodities. Number 1 po tayo sa tilapia, number 1 tayo sa shrimp, number 1 po tayo sa shellfishes, number 2 tayo sa bangus, number 2 din po tayo sa mud crab. So ito po yung ating importansya pagdating sa pagpapanatili ng kasaganaan sa pagkain, lalong-lalo na po sa mga isda na ating naihatid sa pagkainan ng bawat Pilipino, bawat pamilyang Pilipino.
Patunay lamang daw ito na walang kakulangan sa supply ng isda sa Central Luzon. Although bumaba po ng konti noong nakarang quarter yung ating production, bumaba tayo ng 8% gawa ng mga kalamidad na ating naranasan. Pero nanatiling vibrant pa rin po, masigla pa rin po yung ating pangisdaan at wala po tayong kakapusan pagdating sa supply ng isda. Isa sa mga LGU na pinarangalan sa nasabing aktibidad ang Sasmuan, Pampanga. Ayon sa punong bayan na si Catalina Cabrera, sagana ang kanilang lugar sa samut-saring isda at malaking tulong ang BIFAR sa higit na pagpapalago nito. Hindi tayo naubusan ng tilapia, bangus, sugpo, alimango. May alimasag kasi namin, nasa coastal, yung sa Mabomban. Yan ang talagang nahuhuli nila. Kaya may tahon tayo. Supportive ako, supportive din ang BIFAR. Lalo na ngayon meron kami yung tinutulong nila sa amin ngayon, asinan. Para yung pagka hindi yung mga isda namin, di siyempre lalagyan namin ng asin. Kaya supportive, madaming tinatrabaho ang BIFAR. Kaya nagiging masipag din kaming lahat sa Sasmuan dahil nga sa kasipagan din ng taga-BIFAR. Kasama si Liana Canilaw, ako si JM De Jesus, CLTV 36 News. Kaya ngaliwa naman pong balita, makatanggap la kanong cash aid. Deni pong sari-sari store owners miapektuan keng implementasyon ng Executive Order 39 o ita pong mandated price ceiling keng abiyas. Ini po yung pesyag na ning Presidential Communications Office keng metong pong press release. Pegumpisan kanuan yung September 25 at maglambatya. Ang gana pong September 29 o king biyernes, ini pong cash distribution ning Department of Social Welfare and Development. Kapamilatan na po nitang programa rang Sustainable Livelihood Program o SLP. 15,000 pesos kanuing tanggapan dareng kwalipikadong sari-sari store owners. Prioridad kanong midinan ayuda, reta pong mikibanding sari-sari store, mamisaling abyas, makatuki, ketang presyo na ning price cap. 41 pesos kada kilo ning regular milled rice, kabang 45 pesos naman po itang per kilo na nitang well-milled rice. Makarehistro la naman dapat ding karelang tindahan keng business permit and licensing office ning karela pong local government unit. Agpang po keng DSWD, kasawp de ing Department of Trade and Industry o DTI, king pa mag-identify kareng benepisyaryo ning mesabing SLP. Samantala, base po keng pekatauling report na ning DSWD at suna kanu keng maigit 92 million pesos ing financial assistance karela pong pepaluwal at may kinabang lakano Kenny reng 6,161 micro and small rice retailers miapektuan keng price cap may gumpisang petupad anya pong September 5. Kaya ngaliwa naman pong balita, sisikat siya po lagyong ngeni, king pamangawang mga santing a Rosario, iniingki katamong kabalen, tubong syudad San Fernando. Apin po Peter Ray Yap, o mas kilala de po antimong Pedro, deboto niya kanong Mama Mary. King kapag nasana kanong atin ibiyema santing abage, king imahe ning Malabiren, mibaiting kayang gelingan, king pamangawang Rosario. May aliwala rin kayang gagawan na anyang mumuna, alino man po pamisali. Inya mo mismong ding manakit ka rin gawana, ang poreng bisang pagawa, ding kusang mamayad. Keni na pegumpisanin kayang simple pong kabiyayan. May kilala ya po Pedro, antimong meto nga magaling rosary artisan, nung ka rin pegarala niya kanu talaga, ing tungkol keng rosaryo at ding miyaliwang klase na niti. Kinpong kasalungsungan, may gumpisa niya naman kanong gawang beaded accessories. Uling kaya bela naman kareng demand, dareng kayang kliyente. Pakiramdaman tayo po yung kayang pasyag, kini pong nanupata. Actually, mag-start ko po, yung anak ko po around 13 years old po. Mag-start na ako po king pamagsilbi. Mag-serve na ka na mag-start ko po king Arsobispado. Dati po ako sandamo po Chancery Chapel. Since
chapel, private chapel na po ni Kai. And then, ito po, siguro ito po yung maging influence bakit mag-come up ko po with making rosaries. And meron po karang reasons ko is, eko po kasi agyuing, actually po, ali po talaga business in purpose ko for making rosaries. Okay, wow. In purpose ko mo po, buri ko mo po talaga magmamye something for our patroness, the Virgen de los Remedios. Because I don't have the means po talaga na mamiyeng crowns, vestments, and anything na medyo mal po, yung panahon na ito. So sabi ko, why not to give something na paghirapan ko, pag-effortan ko. So ito po, mag-start niya po ito, and then pinost kaya po, tuloy-tuloy na po. And karin po how much, gagawa ka palang makanini. So karin po start ing ega-naga ng journey ko po kimpamangawang Rosario po. Anong year? Anong banwa? 2019 po. 2019? Opo, 2019 niya po ita. And then, siguro po metong din po kareng way, introduce kay po kareng tao. Anya pong linaban ko pong lakan tala turuning sinukwan. Kita kung barong ko po, karing ko po mag-start na, ay pwede ko, agyo ko rin palang gawang accents and accessories for my barong. So, anya pong lumaban ko, ako pin problema yung accessories ko kanta. And then po, kitang kayo ko po festival costume, at tatalan ko naman pong Rosario, which is very different from the previous Sinukwan Festival kasi usually po, babae lang po rin tatalan Rosario. So, that time po, ako tatalan ko pong Rosario for the festival costume. Kabalen, ako po umama ko, magbalik ya ing balen at balita.
Magbalik ka po ing Balen at Balita. Kabalen na medyo makulimlim po nanding bayo magumpisayin kaya katamong nga programa ni. At makibalita tamo po nung naning sitwasyon. Kay dikil po kaya kaya katamong weather ne. Kang Sir Manny Esguera. Ini pong Chief Weather Forecaster ning Pag-asa Clark. Magandang gabi ho, Mang Manny. Ako'y medyo nababahala dahil nakikita ko nagfa-flash sa aking cellphone yung parang mga kidlat parang mga thunderstorm. Tinitignan ko yung weather application. Ito ba, Mang Manny, ganito ba yung mararanasan natin ngayong gabi? Yes po, asahan po natin yan. At ito po ay nangyayari, pulo-pulo lamang. Dahil meron po tayong isang low pressure area na binabantayan sa loob ng PAR at namataan po ito ngayon sa layong 1,000 kilometers sa silahan po ng extreme northern Luzon. Kaya po naapektuhan pa rin po ang Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Masbate. Nito pong trough ng LPA o yung extension ng LPA. So maula po ang papawin sa mga lugar na nabanggit. Posible nga po magkaroon ng mga kalat-kalat, ng mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Ang dito ng bahagi naman po ng Palawan ay maulap din po ang papawirin na may mga kalat-kalat din mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Dulot naman po ito ng southwest monsoon o habagat. Pero ang Metro Manila po, nalalabing bahagi ito ng bansa. Kasama na po dito Pampanga. Sa bandang umaga po hanggang tanghali ay bahagya lamang tayo nagkakaroon ng kaulapan. At sa bandang hapon po at gabi ay posibleng nga po maging maulap na ang papawirin. At magkaroon po ng mga pulo-pulo mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Dulot din po ito ng trust ng LPA at ng localized thunderstorm. Kaya po nakikita niya na tumikislap-islap yung ating kalangitan. Opo. Mang Manny, ito hong binabantayan nating LPA, gaano ho ba kalaki yung tsansa na ito'y maging isang ganap na bagyo? At ilang bagyo pa ho ba yung kailangan nating abangan sa pagtataos dito sa taon natin? Kasi Oktubre na ho, ilang tulog na lamang, October na, at maulan pa rin yung ating nararanasang panahon, Mang Manny. Yes, sinasabi sa ngayon, nakita ko sa buo bilang bagyo. At kung tinatanong nyo kung ilang bagyo pa posible natin maranasan, ay sabi nga po ng ating ahensya ng forecasting section ay mula 10 hanggang 14 na bagyo po bago matapos ang taon. So hindi naman po inaasahan ito na sosobra pa tayo. Pero sana ay kulangin na sa bilang. Dahil mag-Oktubre na nga po at dadalang na rin po yung mga pagulan dahil nga po dun sa moderate na yung epekto nitong El Nino sa ating bansa. Mang Manny, pag ganitong panahon, isa ho dun sa mga pinakaantay ng ating kababayan, ito hong malamig na simoy ho ng hangin, ano? Ito ho ba yung tinatawag nating king Kapampangan, amihan? Kailan ho natin ito mararamdaman, Mang Manny? Well, sa ngayon po ay wala pa naman sinasabi ating ahensya, pero ito po ay posibleng tumungtog na ng Oktubre. At tayo nga po ay nasa transition period na dahil meron pong tayo nakakausap na ibang tao na sabi nila ay sa madaling araw ay nakakaramdam na sila ng medyo malamig na klima. Ayan, maraming salamat po, Sir Manny Esguera. Mag-iingat ho kayo. Welcome po at magandang gabi. Yan mga kabalen, dimdam tayo po Sir Manny Esguera, ing Chief Weather Forecaster na po ning Pag-asa Clark. At kakareta pong mangutang nung tuning amyam ala pa po kabalen atsuta mo po kayong transition period balo ko excited kayo naman pero yung po nga pag nakatamo ko po mga lingwan magdalang payong uling inguran po talagang andutsuldit dapin at tsuya. Kaya ngalawa pong balita, ikwane po ning Angilenyo ay Ayan Abad Santos ing metong kareng major titles keng Mr. Friendship International o MFI Philippines 2023. Meron pa siya po yung Coronation Night anyang September 24 king Systems Plus College Auditorium at Tubuya po Ngangales City. In 28 years old ay Ayan ang makatukunang po kening Barangay Malabanyas. Partiya rin po ning 6th generation na rin Kapampangan na Abad Santoses. Konektado po king dating Chief Justice
ay Jose Bad Santos. Ayan. Graduate niya king kursong Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management iayan king Holy Angel University. Miyembro niya naman po ning Sinukwan Kapampangan at ning Balebalayan Museum for the Poor. King kasalungsungan, metong yung flight steward, iayan king Philippine Airlines. Bumuna rin pong pageant ini, ng MFI. At tibong Mr. Friendship International Tourism Philippines 2023, irepresenta na pong Abad Santos ng Pilipinas king international pageant, makasadyarang pamong ianunsyo. Samantala, ikwane pong Vince Tudtud ning Cebu City ang title Mr. Friendship International Philippines 2023. MFI PH Ambassador naman Mr. Friendship Laguna Mark Jason Garlan at kabang first runner-up ya po Mark Marasigan ning Batangas at second runner-up naman po Mr. Friendship Leyte Mark Christus Marmita. Kingaliwa naman pong balita, pinuri na po ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ng Clark Development Corporation o CDC. Pauli ning pamagsikap na kanong apakaya pingkarelang public service at transparency king kilub na po ng Clark Freeport Zone. Metong kareti ing pamanalakad one-stop shop processing center ang makasab king pamagserbisyo ka ring memalen. Anya pong September 26 o napon Martes mika pamitagon laring opisyal ning adwang ahensya. May banggit mo naman Keti, ingagawan da pong briefing kareng talapagobra ning CDC tungkol po kareng maulagang aspeto na ning batas ning ARTA. Lakwas na po detang violations ang po detang multa. Samantala, matagumpay na rin pong asolusyonan ng Clark Development Corporation ini pong delay kareng export permits makayapekto king SFA Semicon Philippines Corporation ing Pea Camaragul exporter ning semiconductor kini po king Clark. Mika Interagency Meeting Lapuri, CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera at Executive Secretary Lucas Bersamin. Anya pong September 13 para pisabyan ini pong issue. Mika extension po king processing periods ning SFA patupad ning naning optical media board. Kay bat na puniti, may issue yung resolution ng OMB o yung optical media board, paintulutan king o paintulot king SFA gumamit king karelang yearly license antimong replacement kareng individual export permits. Pea Camaragula Export Enterprise king Clark Freeport Zone manibad pa po niyang 2011 atin la pong annual export value at king $4 billion at atin lang Pilipinong talapagobra 1,932. Maragulya naman sa opini karas na po king global supply chain king goods and services. Kaya ngaliwa naman pong balita, pasado na po king katlo at tauling pamamasa ng Kamara, ini pong panukalang batas sa magamienda king Republic Act 10845 o itapong Anti-Agricultural Smuggling Act. Bang maginyang life imprisonment ing parusa kareng agri-smugglers. May nikwaya pong 289 yes votes ing House Bill 9284 o ing Anti-Agri-Fishery Commodities and Tobacco Economic Sabotage Act. Sinertipika na pong President Ferdinand Marcos Jr. ang timong urgent. Makasulat king panukala ang maklasify yan timong economic sabotage ing pamagsmagel king abiyas at miyalo apang produktong pang-agrikultura. Kaya may mo rin po king batas ing parusang life imprisonment kareng apatunayan dang mag-violate ka ditin iti kanu bang tumakot la detang kartel, hoarders, ang pong agri-smugglers magpasakit ken kabiyayan da Reng Hortelano.
Kabalen, andiyan alayo po yung amiyam, talagang malapit na po yung Pasko. Kintutunan po niyan, 80 days na mo po Giant Lantern Festival na at 89 days na mo Pasko na, Kabalen. Apin po rin ding mga regula balitang kinalap ning katamong news team para po kay aluwapang updates, i-like and follow yila mo rin katamong social media pages. Kaya pong Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Kaya X naman at CLTV36 Instagram, TikTok, ang pong YouTube at CLTV36 Official. At Kabalen, bisitahin niya po yung katamong website www.cltv36.tv para kanang aluwapang content. Bayalbela naman po, nationwide din programa ng CLTV. Ken pong signal yan, Channel 115. At ken din naman po kay Central Luzon, kanang kaya katamong 38 cable partners. At syempre, kaya pong Free TV Channel 36. Kabalen, ang tabayanan nyo po, titak ng panaya. At ayalbe nyo na kaya kayong digital box. Kayan pong TV, ini pong CLTV 36. Kaya i-announce mi po nung kapilan, tumutok kayo mo po kaya katamang programa, uling titak na mo pong tudtud yan. King lagyo na po ning mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong Bakabalen.